والله وشك وغدوه وشك كان وشك خبيلك وشك إنه لا نرى وشك والله حسب كيلا وشك والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري هذا channel كذا كيو تي في ما دعسنا إن شعب قوالنا منت لا حق بيساوت. أنا شفت الموبيل في رمي. نيو سفاري ده كم كنت بدور هسه هم باليوم سمعتي سماسك سومالي واسطة والله هنا كان تلفون قتي تلفون قتي وغض ما قانعني محله بوقت أوقات تلفونك تلفونك حريم يجدو مش خيناي نيجي حاول أنت تلفون اسمه عم العايز عليه هديك هناك البحني كان ما يخيناني من سومالي لا نرنا ما يخيناني ونلمنا بطن التلفون بس هذا ونلم هو سير ونلمنا تلدان أوسك بينجر. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. شنو أقول؟ سمعتي. والله كان يترجم. تلفون قتي. شفت الموبيل في رمي. سنو هنرجع med han kommer utanför hemma med han säger jag vill ha tillbaka jag vill ha mina pengar tillbaka. Du vet hur fungerar det när du köper mobil från Blocket alltså det är den. När du ger mobilen den dag han kollar han sa okej. Nu han säger jag vet inte vad han säger på småländska. والله تلفون نيجي على تلفونك كنا مفرمة تلفونك مفرمة مهان. Han säger det är låst. Men jag sa till han det står det på Blocket det är låst mobilen är låst. Jag kan inte gå utan mina pengar. Jag måste ha pengarna. لعبت أبانا مش تلفون وغش يعني وشك والله بلعب عامل كيلو يعني. ما يهدوا أسقفنا ساعة هذا عادي. هذا سكسي والله Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. أدينا تلفون خيناني. عم والله هلا سكر ما كيمسك. يا شو لك إيش ثاني؟ شلك. ها. أنت أخبارك ما ثاني؟ Skriv han på Blocket. Jag skriver på Blocket. وخذ بقى أنا والله. Han kan inte svenska, hur ska han läsa? Okej, men det är inte min problem. Bort med det. Det är inte okej. والله والله بكينا وشك يعاول من يعاونك وشك لا نرى وشك. Han säger vi måste komma överens. Överens? Det är det. Men jag säger till han, det står det tydligt på Blocket om han ska gå in. Ja, كل شيء ممكن يمسك. لعبت أبان محل مستلفه فرافر وشك. Men alltså ni måste komma överens. Nej, alltså hur ska jag komma överens när han säger, det står tydligt på Blocket när jag sålde min mobil. Jag skrev att min lillebror... شغال كوتشي أنا نقدر أنا شغال كوتشي. والله Min lillebror... أنا جينا فاهم. شغال كوتشي وحها وتهدى وأقل نفع. هذا أنا فعاونة. لكن يقتل عامل مش خناني. الحام في يدخل مكان. Det var så här. Jag stod när jag lägger upp på Blocket, det står det tydligt att den här mobilen, min lillebror har bytt låsen. والله عنك البحر والله عنك البحر وشك. عنك البحر والله وشك والله يميخان والله يميخان وشك. Till punkten. وشك نيجان. Får du veta till punkten? والله خورتك بين وشك. لا كده سمع كم لا كده خورتك بين وشك. måste hitta någon annan. Jag kan inte fortsätta med det. Han är sur, han vill ha pengarna tillbaka. Det finns inga pengar. Lack. Är ni kompisar eller? Ja? Nej. Jag vet inte, han pratar småländska. Han kommer utanför hos mig, knackar på dörren och bara... Jag vet inte vad han säger. Ta med någon annan som kan småländska. Han kan inte ens engelska, jag vet inte. Why the fuck you lying? Om du skriver på Blocket, eller hur? Ja. Så det, Vi vet inte fortfarande. om han skriver så det är hans fel. Om Nej, han men inte vad ska jag skrev på Blocket. Har du Ja, inte till och med tagit det. bort- Nej, jag har inte. Det går din annons från Blocket? Har du tagit bort Ja, annonsen? det var för 2 veckor sedan. Sen jag var borta. Alltså, Jag var du måste borta. fatta honom också. Det går inte bara sådär. Jag var borta en vecka härifrån. Jag var i Stockholm. Annars du kommer bara hålla på så här hela tiden. والله حسمنا Men kan du inte läsa Norden? Ja? Nej, min lillebror, det står det tydligt. Men det finns kvitto, det är inte någonting att baxa och sånt här. Det finns kvitto, han har kvitton också. Kvitto som jag... Ja? Telefonen är 2 år gammal. Jag har bytt batteri nyss på den. Innan det blir så här. مالكو
kan och klia kaxina. ها Det där är enkelt. Är det bara den här som är låst? Jag, alltså, Eller det, själva telefonen? nej, det är bara den här är låst. Det där är enkelt. Det där är... Då får ni gå in och... عقرا ضنا عقرا ضنا العين يسعل لي شمق يسعل لي أخوان تبغى خذ مكاني gammal är din lilla bror? أصبري 14 år. كسر Han säger att han är med en Melgis här så... Han bråkade ما يلعب hemma sen han gjorde العين يسعل يعني العق يا العق يسعل لي Melgis här så tar han lite lättare. ها تفك هذا لي Han säger att vi måste gå in någonstans och han fixar telefonen om det går. Om det inte går, vi måste komma överens att du får betala tillbaks antingen halva eller att vi måste komma överens. Och, en sak, alltså du ser på han till hans småländska. I Sverige nu, här. Jag ska lägga min tid. والله بالله والله بجد والله 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 Jag ska gå والله efter han. والله Han وشك ska gå och fixa والله det. وشك وشك Gå وشك till han där borta. والله وشك والله ما هناك البحر Gå till والله han. Jag har inte så هناك البحر والله jag har inte så mycket tid. Ey bror. Men säg till han att du har köpt mobilen för 2 veckor sedan. Ja, och funkar inte den. Mobilen det står på blocket när jag köpte. مفرمة ها När han köpte det. وشيء والله إن هناك البحر وشك والله إنها كبيرة كمية والله بالله هناك البحر كان Säg till han så här. På blocket det står tydligt att mobilen är låst. Om du vill köpa så batteri har ny bit. Jag har ny, det är en helt ny batteri på den. Och alltså, jag har ingenting med det att göra. Han köpte Så här. يا مش بقول كان كم تجوا سويت تمام يا ما كان يبقى كيسك سويت بلوغت كيف سوي انت بلوغت ما كان وقت ما قال فانتي ما قال مش سوق قري نفهم على سوق مشاني وقت وحريفه مفرمه فانت شغله مش شغله فانت وشيك قرت قول شيك كان وعامل قال قرت قول شيك انا قلت بناي انا سي يفيد انت انين اوبن موبيل Fuck this shit, I'm out. قرت قول شيك وشيك قرت قول شيك Det står på وشيك وقت ولا وشيك وقت وشيك قرت انا 2 بناي veckor det har gått. وهذا إن بدن بدأ المفرمه يعني لا ما غاز يا لا ما غاز وما لا يستبيت سواي لا ما بنتي سواء بنتي سواء Nej, 2 veckor. 2 days 2 days 2 days No! انا سي 2 veckor! Jag har varit bort 1 vecka i Stockholm. När han 2 days. köpte det samma dag jag åkte. والله وشيك قرت قول شيك والله وقت والله يا قال نيكي يخو لوطا قال يخو يخو نقدرينه والله قال والله 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 قال يخو والله قال يخو Really, nigga? قال يخو قال يخو وقتها بحر يا بحر ما بعرف ما في عناية Really, nigga? نيكا توغو فانتي نيكا توغو كان والله قال نيكا توغو كان نيكا توغو دين قال والله قال ميل ارتفيك ميلا كدا سنتا ميلا كدا سنة صح ميلا سنة ما فهمت اي وانا وعدي وحدا نولا هذا وقول هذا ما فهمت صح marka hadda meeshii ayna rabnaa waa kana ninkan wax dhawaa wax badan oo saadna xaduu نيكا laba maalmood توغو كان والله يا توغو كان maxaa مان نيكا يقف قال له صعب يقول بدن هي يلا Vad han säger, han kommer trots man ska med mig. Han säger Jufer. Ja? Han säger Jufer. Jag vet inte. والله تلفك عثمان مش غير تلفك خلينا نقدم حق مش غير يا معك سير. ما بفرم ما تلفك كيف Om jag Hasmina. Han säger problemen telefonen injobb nummer. Fuck this shit, I'm out. Okej, men det är inte mitt problem. Du har köpt mobilen, du har kollat, du har fått kvitto. خلاص. Är det mitt fel? Nej. Nästa gång säg till honom, nästa gång om du kommer utanför knacka, jag kommer knivhugga dig. Säg till honom. Alltså kom inte, stör inte min والله familj. هناك البحر والله هناك البحر كان وش والله هناك البحر والله بالله هناك البحر وشيك هي si wax degan uga qaadan انك ورم مخلا وحسنا نيكا محل inta haysatay هي si fiican ugu sheeg الوقت ما خاناني anaga ma ogin وقت ما خاناني ya وقت ما خاناني waqti ma وقت ها بلان جو ادغناني هل بل qof ku durjumo helay bro والله كلا عاول abo waa ku caawiyaan ninkan wuxuu dhooyaa hadda mar hore uu ninkan anigu si mobilka in badan uu la maqnaa نيكي على روح كوي kamartii كان نيكا